to say? Okay, sabes Angelo Prata. Cuma saya. You guys believe. Nawas duhay. Mot eat vertella en ik ga hetzelfde als jou praten. Ga maar. Ja, kijk als mij. No, this on. Oh, eta na. Eta, Angela. Sige na, eta na. Hindi nyo kaya kung ano. Aliw na aliw si Anna. Ja, maar nou is het dus. Nou is het de ene dag. Nou is het ene dag. En straks is het de tweede dag. En morgen is het de derde dag. En 4 is de maandag. En de 5 is het gisteren. En de 6 is het vanavond. En de 7 is het van Hello, welcome po sa bago na namang video. Kumusta po kayong lahat? Ano ngayon, Monday and holiday ng mga bata. Herbst vacancy, yung autumn vacation nila. Dito ngayon si Angel, nakita niyo kanina. Hinatid ng tatay kasi nga both sila nagtatrabaho today and walang mababantay sa bata. So nag-offer ako kayo na if gusto mo, pahatid mo dito yung bata. So yun hinatid. And binigyan ako ni Sis Lynn ng pagkain. Yan guys, pinadalhan niya ako ng Adidas. Yan. Hindi ko alam bakit ba Adidas yung ano guys, yung tawag dito. Hindi ko po alam yan. Yan, naririnig nyo yung dalawa nasa kwarto. Tapos, iniinit ko yung pinadala niya na munggo din ito. Ayan, daming spinach, masarap. So, dalawa po yung anak natin today. Kay, andito man si Angelo. Kahapon pa or 2 days ago pa yan, excited si Ana na pumunta dito si Angelo. Parang gusto niya kahapon dito na si Angelo. So, ngayon, kainin natin yung binigay ni Sis Lynn. Salamat sis, if you're watching, thank you sa pagkain. Normally, hindi ako nag-rice na sa breakfast, pero nag-rice tayo ngayon. Ano na po dito, mga 9, magda 9:30 na ng umaga. I hope okay po kayong lahat and enjoy po kayo ulit sa videong ito. Kain po muna ako, no? Yan, we're excited. Excited na akong kumain. Wat is er? Nou, Angelo, doe niet samen spelen met de brandweerauto. I already told you, let him play, love. Don't tell him what to do, love, alsjeblieft. Samen spelen, samen delen. If he doesn't want to listen to you or to follow what you want him to do, not maar. Okay? Just do your thing. Just play as well. Come on. Oh, ga maar beneden spelen. Maar ik ga even Angelo roepen. Okay. Angelo, ik wil beneden spelen! Yeah, laat maar. If he wants to play upstairs, that's okay. But if he wants to play upstairs, I'll let him. You can play downstairs if you want. You can do that. Ya, ambot ni mo unsay naglibog ka unsay imong gusto. First time kumain ng adobong Adidas. Dati ano lang yung na-try ko yung barbecue. Nag-aaway na po yung dalawa. Yan, may camera ako dito. Sarap. Ang sarap ng munggo ni Sis Lynn, uy.
Rusta ka, Nita. Rusta maka, ha? Right? What? Nom, 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 mama. Die moeten ook hebben. Ja, ja. Dan moet je voor mij te koken. Ik dacht niet. Dezelfde als Pinay-Dutch. Nee. Nag-swimming naman ako sa eh. Ik weet het. Zullen we daar overheen lopen als het Java was? good. Ja, lava-spelletje. Had ik zelf bedacht. Ja, maar we moeten heel veel kussen nemen. Ja, zo'n pinguïn lava-dansje doen. Ja, dat kan niet. Deze moet hier. En dan mag deze dan hier zo. Ja, en ja. Nee, dat is niet eerlijk. Samen eerste. Ja, ja, dan. Ja, samen eerste. Kom dan. Dan zijn we bij de tent. En als wij het daar doen, zo hierheen, dan moeten wij bij de tent even speelgoed pakken. Ja, ja, ja. Uy, Huwag naman yung bata, uy. What dot Angelo, Ana? What dot Angelo? Kijk maar weer, laten zien. Ibang. Tingnan niyo yung ano nang ginawa ng mga batang to. Oh. Where's yours? Gaga. Gaga, gigi, go. En dan moet zo zeggen. Nog één! Even stop. Gaan we even helemaal naar achter. Hier. Hier? Ja. Zelfde als mij. Zelfde als mij. Zelfde als mij. Zo. Nee, zelfde als mij. Hier. Zo. Helemaal. Zelfde. A few moments later. Kumakain na yung dalawa. Binigyan ko ng rice na may munggo. Tapos naghanap sila ng ito, yung cold cut. Ito, ayaw kumain. Rice lang gusto niya tapos cold cut. Yeah, okay. I'm showing it to them. Angela. Maar kijk eens. Mama, kijk. Ik hou gewoon rijst met worst. Akala niya mama yung kinakausap niya. Pero sabayan ko po sila, no? Para kumain ng maayos. Ito, may lunchtime na kasi. So, nag-ano ulit ako ng rice na may munggo yung binigay ni sis. Mama, dit is van jouw mama. Jouw mama heeft die gemaakt. Je bent er niet lekker? Oké. Nee, want ik had geproefd en ik vond het niet lekker. Oh, oké. Zal ik dat doorgeven aan jouw mama? En mama staat honger. En Ja? dan ging mama die eten. Ja, maar dat vind ik echt lekker hoor. Anna, toch? Kumakain si Anna ng may munggo din. Pero hindi ko dinamihan yung munggo kasi ayaw niya maraming green. Wel lekker. Yan. Masarap na daw. Praat ook Hala, waarom is jouw beker... Nee, dat is niet mijn beker. Nee, maar Angelo. Is that leeg? Is that nu leeg? Give me, I will get more water. Yan guys, ito na yung bahay na. Alas 12 na po dito. Tingnan nyo naman yan dyan. Dito pa lang yan. Yung dalawa na. Sa ilalim ng ano namin table. Ayun, daming laruan doon. Oh. So,
sa likod. Ayan. Po natin ng pancake yung ating bagets. Nagsasnack na sila. Kain na yung dalawa ng Nou, pancake. Arthur, jij mag 1 zeggen en ik 2 en jij 3. Ik kan al 3 op. Mama, kijk eens in die vertellen. En jij deed zo. Sige na, 8 na because Angelo's papa will come lagi. Uh-oh. Yeah. Moet de house dadelijk gaan. Wat zeg je? Kan er alles fixen. Wie? Ken jij iemand? De bouwers kunnen alles. Ja, wie? Wie is de bouwer dan? Ik weet het niet. Nee. Ik weet ook niet. No, saan naman lang yun. May kasalanan tong dalawang to. Ha? Radio van de radio. Ah, hello from the radio. May kasalanan tong dalawang to na stuck yung yung door namin sa taas. So hindi na namin ma-open kasi sira na talaga yung kasi yung parang knob niya ba. Kaso ben ik jouw mama? Nee. Waarom is Rupia my mama dan? Niks. Na-stuck. Sira na talaga yung door namin doon sa taas. Kaso, yung knob sa labas, na siya ba, it came off, pati yung sa loob. So, nilock nilang, fully close nila yung dala. Hindi siya mallock, pero, kasi, yung handle niya, hindi na namin ma-open. Yung handle niya natanggal. What is it? Zegt ik dan niet meer. Busy dito, guys. Zegt ik dan niet meer. Anna, de halve mag Angelo schrijven. Ja, maar ik zei Angelo, ik mag. Ik zei Angelo, jij mag Ik denk niet. dat is de papa van Angelo nou. Of nog niet. Nou, ja, maar Angelo. Ik zei geen bij je Angelo. Ik mag. Jij mag niet mee. Ik had zo niet gezegd. Oké. Anna, Angelo, delen. De halve is van jou, de halve is voor Anna. Deze is Ja. De zijkant is van jou. De linkerkant is van Anna, de rechterkant is van jou. Is dat goed? Ja. Oké. Ito pala, guys. Ik mag mee. Iba sila kasi magkaibigan talaga to sila since baby pa. Kaso hindi sila masyado na nagkikita kasi busy na din yung mga nanay. Pero bata pa lang sila, magkakilala na to silang dalawa. Pati si Lexi, yung anak ni Sis Fatima. Ja, we gaan eerst even schoonmaken. Want dan ga ik Yun guys, so sinasabi nila na tumawag na lang pag hindi daw na-open ni Ruth yung door. Tumawag na lang daw kami ng ibang minier, ng ibang lalaki daw. Yung minier is parang mister ba? Tawagan daw. Kala talaga to ng mga batang to, ganyan lang ganyan lang ka-easy ba? Ang cute ni Angelo kasi yung tawag niya sa akin, mama. Pati yung kay Ruth kanina, pinatawag niyang papa. Kaya yun, sinabi ko sa kanya, mama mo ba ako? Sabi niya, hindi daw. Sabi ko, bakit mo ko tinatawag na mama? Ang cute. Ja, dat is rood. Dat is rood. Ang gwapo ng batang to. Puro buyagoy yung mata. Uy. 2:30 na po dito. So, baka i-pick up na to ng tatay anytime soon. Ja. Kaya pinaligpit ko na sa kanila yung mga laruan dito, yung mga unan, pero meron pa rin mga kala dyan. Pero at least, nagligpit silang dalawa. Ayan, hindi maayos pagkaligpit dyan, pero at least sila ba, nagligpit. Ik ben mama aap. Hmm? Ja, nou zit daar zo niet zo. Magawa pa ako ng China dish. Yung may base. So, pag krapaw, pero wala lang akong krapaw powder.
Ito yung tinuro ni Apple. Nag-mince lang po ako ng pork belly. Kasi mas maganda yata pag may medyo taba siya kaysa sa masyadong lean ba. Yan yung pagkain ni Ruth. Tapos may rice normally and sunny side up. Pero rice lang yata yung ikakain ni Ruth. Yan. Ready na po. Yan. Ito pa yung isa. 6:30 pa daw ito i-pick up. Diba? Whole day siya sa amin. Nee, we gaan samen. Ja, goed.